Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Alicia Fanver, India Today. Samla Alicia bakor Panwar arpo Khusnam, kalawan ra burom ya kajala Megalia baro kawai, hak bakalayo banra ya Khusnam Enba Gold Award, kum ke Best News Producer, hak Ktian English, hak Exchange for Media News Broadcasting Awards, kabalalong ha Imperial Hotel ha New Delhi, hak alai pau tarik leber. Kanika Khusnam kadai nakabanta ban ai Jingïoh ya kislam ai khubor, bat ginong pathai bat nong penmi khubor ki bat betam hapo India. Hakakarta Kaba arpo Khusnam ka Alicia kalalong kum kanong kami bat penyat hapo kaslam ai khubor kabala pau hari India ka India Today. Nalor kata kalalong ru kum kanong penmi ya ka marquee show kabala tip kum ka News Today at 9 bat uraj dip sardesai hakabakala job ya ka Enba Gold Award. Kalalong ru kum kanong penmi khubor nakabenta ka Mission 2024 bat ka Preeti Chaudhary hak bakalayo ya ka Khusnam kum ka step tam ban penmi ya ka tika show. Kanika Samla kala Trei ru bat u Arnab Goswami ha ka Republic TV bat ka CNN News 18. Watla kalami na kajala ka badan hakitan syatay lami ingi kari India kabaya pher hak baya day bat kaktin handai ka Samla Alicia kalala shisha ban Trei hakiway pat ki benta ki bakham shalor bat yo ya ka Jingïoh.